Ais tak gua jadi kawan. Oh, nek bajang udu. Nek runa udu. Ketiau deh kita. Tahu? Ke nào còn ném ngồi. Oh, ya senya pokoknya aku ngurang sing mendawaya kemana? Ya nanti jadi sini sebelah. Depan gua beli mati. Sing beli pertan gue ke satu. Ya segera pakai kan ke bangku nak hidup itu. Undang ramang dua-dua. Ya namun tuh sangat ini dong. Ayo. Menawi beli lali. Kemudian sekarang rumah saja ini kering berapa? Lali kiri. Adi Prabu Dewa. Beli dasin sat semarap kapan udah Adi Prabu nih. Mana sepuluh? Siapa siro jatmone dan ukur Adi Prabu nih? Nah, ini sampun yang tenung ini dia kantong kepingun. Dia neta yang sudah bertemu karena kilo nasihat yang patah. Bang Adi Prabu pedas nawa. Ini mulut pianak beli ini pangkawan dia. Dia akan beli. Ini Sedang begitu besar. Yang lu asupan itu mah. Sekarang yang nam kamen suku-suku ini kering pasir putih. Ilmu. Adi Prabu dan sampun matme soma ini kering putih. Nang sana ke. Ini ke tangan atau yang kena yang utang beja. Balik kali ini persigaan yang dia takut ini bukan ini nyak. Ini makanya Pangtan sangkaning dewek beli ini ngopokin di sening ayu. Depan belilah karena takon yang malu marah apa saya. Genggen rawas aja lebusa dengan anak kubur tua nih. Maku kan boleh. Lem kene dong tadi. Aduh. Siya lagi lang kita cara petekong. Nenas nugro di jarak tu aja ngwa. Iya, dia majong soleh. Dan tadi dia ngwa. Iya, nak nyepukang gede, nyepukang teman ada sing tadi majong. Menkeken berarti ah. Sing ada unduk gitu. Nanang. Nanang pacul. Men angkala dia majong dan mau dengar dia. Man masuk mana barang aja ajen dia bidan. Berarti umurnya kan sebaya. Yang kan mau ya Mei. Jadi apa beli depan dengan nanti. Sing ada unduk nak mendemenan tuh bisa bapu maju aja. Sing ada. Keken berarti ah. Ini yang aku kita. Mai mau beli? Kamu mau beli? Beli kata dia. Beli. Kadasnya beli arsar yang dia. Kayak namun tuh hati metekong nyelempong. Pacang angin rabi. Nah, ajak beli ke pasir putih. Kocak sampun mau dua rabi. Mara sing pirang hati. Kengken atur beli ke ide Haji. Dia natan suka memadu beli. Todangan beli. Kena beli ngutang ben pidan. Sedurunge wenten bukti di jantan ngirenga. Ini apa ngadi nawang pangde beli munyi doken. Dot bukti. Jalan jadi ke Puri, kamu ke pasir putih. Kemon? Itu bukti yang munyin beli nih. Elengan yang nge. Wakasan yen pet prade madageng sekali mana di tiang kayun beli madageng. Presiden di tiang matuang perti sentana. Nampi kenderpe rabi sewentana reng Puri. Sena di tiang sane mesetan. Linge berile putra di tiang sane ngentos. Mulut tuh mulakin beli. Emangken bukti yang? Tidak diceting bagus lah kan. Yang sakit ada manimbas putus ada lah kan sedikit. Meniki aja dia. Ide Haji, ring sarang. Sarang mereka. Ngirim nih.
Dumasa nenten wenten pikenohipun titiang ayah ring puri. Aku dang warsa sampun deui raga lunga. Yen eling janto sang sapuniki. Ajerih manah titiang punapi deui raga mangkok bahya. Yen wantah kelugra pengayang titiang mapamit ngetuturi pemargani deui raga nyanten nang sapunapi kawenten nida. Kayon Jokori Dewa sapunapi. Gelap mitan di paman akan ngetut kemargen ini. Tijo nuro paman lega wangi di paman. Rasa yang gelap. Pemehan seksi joglasan sekecungan kue gede-gede. Apan lena di petak bayang belah paman. Muga mapi kayon sapunika. Patut pagakang pikayon Jokori Dewa. Ngerasti tiang pemargani doi raga dumadak gelis panggih doi anak. Rasutan pengguna gelas rumah udah apa menesarang liasain gelas. Ijeneng mati seksi dapat cungkuk mama. Kemudian ini dari sumpan pramuka. Tak ngiring. Kegedongan mewalian sapunika mandan enten ring nasar puri Jokori Dewa kangen. Sapunapi Jokori Dewa. Seksi dapat Ini subur apin ini. menemani ini kak. Pengapin. Rabi maafin sarang pengapen. Astagfirullah. Wawu tadi dia ngajak-ngajak. Ini makin disambun raw panjang diusan. Pemekat makin aksi mubek bakti di tiang. Nges cakupan lima ini. Mapa beli baru tentu. Apa masih mencuri? Pati penata saat yang lagi. Yang mulai cakupan lima ini kedasarin pan kenak nirmala. Kenak beli ini ane nirmala masih lakar nampi itu. Laki malah. Pantas bisa nyakupan lima dong ya. Yang kedasarin pan kenak duduk, kenak letak. Sing patut kenak ane nirmala lakar nampi. Nih, pantas kali lakar nampi. Jokori Dewa awanan kebaos arda naros lari mecampur abyanan Jokori Dewa rauh arwan Jokori Dewa ini berapa nentan kapi kayun nantuk napi awanan ini dari aku napi nyen malih di tiang ratu aku ngangin Jokori matur awan sering dia kena cinta batin Jokori Dewa ngiring pemargani dari aku kawin dan masuk tunah sang ratu aku. Dia ngaman itu rasa tulus bakti di tiang rengangan beli. Dadah selasa dia kayak beli nanjung di tiang hati waktu. Tapi uang di tiang beli. Retijo kena uang di tiang kosa. Nyacat yeh matangnya ini. Tapi Nyai Tandroh kepisaga nak konang beli. Nyai ngelaku pindah ulah-ulahan di kendak Nyai ini. Dia mirip tongas peleh Nyai ini. Mula deken-deken angon Nyai ngiyasan. Pejalan kain ini kemuluas bangun kerti. Benar. Sing munuk obah. Di payung gelapit tulah karena muntir dia. Mirip jo.
gedong ini uli dini ya. Edengan ini panggilak mata. Ini diamen gedongnya kanti luyu, kanti layu, maben-mabenan ini. Yedot lakar genit, sing nandi banyanan kamu. Aku udah jauh ke gedongan. Yang itu di gedongan aku megai nyen nepukin. Yang kemana anduk didiang? Nentan ring cokori dewa kemauan runtuh wacana nih doirak. Segera sotaning didiang ngemit cokori dewa ring kuri. Pengayan didiang. Segera ratu aku. Tunggu malih maka kulit dan cokori dewa wacana. Nentan mentan parakan sio sejabut didiang iring pemargan itu ya. Sapun nabi kewiyakian pikayun cokri dewa. Sumenia ring batin ditiang ayah ring kuri. Ledang. Ditiang nenten pacang akeh matur. Melanen dewek nabi malih mentan matur ditiang. Pada puak pacang matutang kemargin ditiang ayah. Ini tuan semata sing ada gelas sandia begini. Mula paman gumanti tabang wincang lah. Sakewala tamongan buka jani. Pesekala tepukin gelas mabin-mabinan ini. Nenek gelas sing hidayang nerimo paman keken pun paman matur. Sing sida pan gelas mula kali Yang sampun sapunika tadi lawangan sampun mengunat nenten tidak antuk ditiang pacang ngeranjing. Mungkin pikayun sudah sapunapi. Nelah karangon gelas ini di. Sing pantas dipuri ada jelepuk begitu. Loh. Demai ngaduk-aduk ke puri. Lamun ayah basahe ke perantanan duna sang ibu nasi. Nak mau baos-baosan kiring rakan itu. Ken kalau renunas lungsuran. Nyai. Ada layar kan bahasa Ilmone de kemai. Man. Cana agung, cana ada macam-macam ngomong lah. Nah agung, cana agung. Kaken jelemo. Andi ada nak kagong daki bengil kena bawahan. Bekejang agungnya kadang bekedas. Lah kang ibu gigit nih, tandingan kobo. Nih Gustin pegelaan nih pangginawang. Kulitnya kengken cara jet payuk. Nih pemulun nih dia putih gading. Pengadap nih dia jangjang awaki ini. Cara sesengake setongkok makan jinang. Abok kampeh kebanyakan sanggih kenapa nang itu. Awak bongkok sing menjenang. Nyonyoy komplek jet senggih gitu. Pas juari kan. Lapakan cokor itu sing mesanding ken goban bo. Yen sae kene goban jelema lo caro nyai jang di jeroan di karang kepatengan dunen jang mangamak ujen ngelap-lap maman kelian kata marayo nyampatang kain ujen gitu. Kenapa jelek-jelek kene jana agung mau digumin jana lagi. Jana agung jane. Iya. Digumin jane. Cuma kok dijogen agung agungane domai metempe kan kai apa liba agung. Cuma kok nih kaden sing agung cuma nih. Oh ini agung masih? Oh agung. Agung apa? Agung rai kalah. Apa? Dia makanya jelek jangan urut ini nak. Apen matan sih ngenoten jangan jelek, bungur sih matan jangan jelek. Bekaruan agung pasir putih dengan ngangon jangan orang melak. Yang jadi keril. Anggon ini apa nih? Rabindan nih. Baten mar matakon kan Gusti ya. Nene, ido nak lungo nangun yaso, kon putraan ido hilang. Nih, luong macam kita. Nak alir ical, kegedean man, pasileh, dia nak pamil jauh. Angkat cang anti ambil ulian kengke. Ulian kengke. Nih belar. Dah dudeng ku senja. Istri pertama nih belar. Apa mana kita? Tidak bisa melayani suami. Ngejong. Kurang servis. Apa mana kita? Ayah tunggu. Takkan ada benar. Gusten jangan nambat. Sing wikan ayahin rakan ido. Awanan ido dua kong Gusten kaya ngalir rapi ben. Nah. Adi gua banding ngadanen Gusten jangan nambat sing wikan ayahin rapi ido. Nyai saya menor. Jangan menor tenteng. Man. Bukti menjadi kenyataan. Apa buktinya? Asal gua ada ngelas soma ngelar rapi ben ngalir rapi kedua. Berarti itu kurang servis. Rapi ini maluan belum? Lelen jang. Servis yang memuaskan. Adi
kira? Kadang-kadang garansi berapa nawan. Oh, kene tebale. Bani mah. Padahal dulu kan tegal sebelah. Pokoknya kene nah. Kene kene. Gede Enci mau munyi. Demen Cino Leca toleh amun saya mudah batu pergi. Sangkal nyelak gelong agungnya kuri barake dini. Gede ayah kayu marakan. Ibu maro-maro teko. Jelemen kuri subo-subo. Amun apa kemelancing ae puri dini. Panen karuan sih kawan nomosin dilemone mari teko ka puasa pakawanci nah. Apaan pakawanci awan-awan dilemone mari teko nih kenal doanci. Ayo kan. Hah? Yang udah nawan. Enggak. Bakang iban peketan pas diman kalau foto kan. Lama diman. Hah? Oh, kengken. Dungka dagang ngisi kak. Yo nang tangan tungkan jangan. Lupa kudus sujud jangan musibah kata naik matur kencang. Man. Yang kengken. Melat negara. Lu idang mau diman. Jelek-jelekan kayak itu bo nerapin nyala dan maluan usap-usapan medinakan nungenin tindakan Saja ke. Panik ke. Saja ke. panik Balik makan jadi sing tawang cipu balik. akan mengkira kira kotakan ni seketua sibak tuh hilang katanya Mepet itu pada nih lebu betul semua kayak gitu jangan sedang bakal itu Prabu dia. Remuk atur pengape hadi Prabu nih. Liusan aturnya nih. Eling hadi Prabu. Ni ketenang ngilidang sengko ya nih. Ngilin layan dan berak-berak pangsawang hadi Prabu. Makin asepun lagi. Bang sumekan jingakin hadi Prabu. Kengkin separi pola tingkahnya di puri. Nih pusakan beli nih lakar ngadanan jadi pangsawang dia. Belanya kan. Kengkin tingkahnya ini di puri kengkin. Merah. Aduh. Tuh beli. Dia tidak dibeli. Ngelah sama ke kene kalian biasa ke kene lantas yasan yo. Ada yang mau jadi tepung. yang lah Cai dan yang keluar. yang ngangon Kalau melem pegat penyandelan ngang kumut lah satu pemikan. Cai paling kanggo ci ngelah barang ci ngangon, ci ngiwasin, ci ngadanin, ne canglah, cangangon, jangan noten, cangiwasin. Kalau dicuci bengkonya kita pasang cangangon barang cang. Gedean ini sok dan kupeng aja kan. Lagu tekel gede makanya juang dom ini paling liu. Apen gede awak cange, apen liu cang ulang domang, nang udiang ci keberatan. Cang saya keberatan. Paling cina kekelah domen cang ya. Soleh doen. Kelibah. Akan ini dia beli untuk peneliti di puri. Depang beli lakar melilit cito yang mulu sungkon jalan dewa. Beli mbapet. Muja mau pamit beli cita. Kepuaragan tuh nasang ibu nasi. Jangan marah melali. Ingat? Layah pas Adi Marco. Kaden cilayah tuan bahasanya. Kaden cipulorang tuan bahasanya. Nyen ngugo cilayah dua. Mune kedan basane mon karunge. Dane Gusti Anon mau bukti layah dogen awanan berang. Amune gede tadi keuangan ngama. Lung kukusan keplok ketlah beci mantar to. Apen kudang kuku sencang ama, apen kudang karung cang ama, terus nak amah gelah cange, nang udiang ci keberata. Gelaci ya mati. Dah. Nah, jadi nake ngama gelacang me bangko cang berako. Apa dia gemuk kumin Nanange kayang panane bejo-bejo aing gede-gede. Nyati kengken pen sepeng-sepeng Pangden entan sangkalin di tiang beli rebat dikirim puri. Bang yang jadi tiang mau pamit ya Gede mah, cara pakai sih ini. Pamit. Jelekah. Pamit le. Adi bawa keke ngapa kena? Jangan mau pamit. Ya namun tuh sarap dene udah di alas sekati ngidayang tekemai. Lak ada tiang beli. Dede megeti dia olas dini adi ngoyong. Ngoyong dini. Ngoyong dini. Dini ngoyong. Ini. Nah. Weh, nyelekan mah kedang telepotok bawa. Adi. Nengklek di.
harus sengko ke si tekepang mansan tata. Jadi kenapa? Mula sing patut ada warga nyai nulakan ngoyong di puri ini. Bukan kene. Nyai ngelah tanah lekadang, ngelah meme, ngelah bapak kamu pekat besar. Alekmu kadang kendang nyai ini cukup pengalukannya. Pekat itu di kenyakan dari lekat apa kata. Napi nyen malih Cokori Dewa marago istri anggen hidup beramiri. Rumah so ditiang sampun kuwa anggen Cokori Dewa parakan malih ditiang. Sakit mana ditiang nunas pewecanan hidup iraku. Rasa tanpa harga angkan Cokori Dewa. Kandun wenden biang ajin Cokori Dewa. Yen patut murup genine ring puri toya bakang titiang mangga genine patut atur pawungun titiang ring Cokori Dewa ratu dan bina waluyo titiang ngambilang minyak awanan saya naga ngendekan genine menawi raut kulit Cokori Dewa legong Nabi malih yasain Cokori Dewa. Wenten idayana sat maka pengantungan peremanan Cokori Dewa sampun. Rauh Cokori Dewa merapi mriki Ratu Dwaga. Ida iraka seneng Cokori Dewa talar wana. Mangken sampun wana. Kayu nida. Yo nenatur titiang. Doning sampun pemutus kayu pribadi punika. Dengan ingkang titiang pamit, inggih titiang pajamu pamit. Menawi nenten suwe, nenten doh Cokori Dewa memarga. Rumah so titiang talar nenten memanahkan tungan. Dengeleng lah. Makadmu. Di sekolah rumah. Kalau betul-betul nanti konen neasih lah dum-duman ini berbahagian itu non. Kaki-kaki dong udah ngoyong. Man, kena nyempengnya kengken. Kaki yang tadi beniang pangnu aja kaki ngaya anu dini. Apa le cang dini? Ngaya keniang. Ngaya kenyen. Keniba. Pedalam kai ketuaan kai ikan ngaya celak potong bawa. Man kena kaki kalau mulai. Kai kan gede. Oh, kalau gede. Hah? Bang lah buka. Kengken. Bang lah buka. Nak kena jangan lah bakal ibu kalau maklin kai. Las lako ketengnya. Apa? Lako keteng. Lako apa? Lako gemrong. Matemawi. Dok kai tua bangun ngamak barang ke kita. Kebusin kai adu len. Pangkat khas gemrong celak potong bawa dini ya. Oh, kalau makan gitu. Gede. Jadi ya sih di diannya ya dini, udah ngengken di diannya sengaja. Luang coba wake merebutin linggih kusen pakelane yen benyanyi dini di dian. Sing makita nung kaya, makita melingap, makita nungging. Sing ada ngelikade. Nah kalau gitu nyari. Kene kene. Manipuan ada apa-apa kalau nyamatkan nasi ada kan nang pizza. Sing dugo ben kai nyanyak nakar kuri ben tangi nama. Mesti kang ngale. Dapat celak kematanya ya. Be. Makasih be. Aja nasi boling share saja. Sing siap-siap umut nih mata tang uang jangan. Oke kan? Ada rasa ke lingkiran. Akan beliau nang dukat. Amat dukat serap sih. Mereka takut kata ada dukat. Dukat apa? Ada ngena ada dukat nena ngena. Ajan. Cicing mata belo orang kan. Dilet dukat sang lot di bawah. Ada dukat ada angot tau. Oh ada dukat. Boy mula tibang sing mampu udiang-udiang. Nini dong. Den ka tunasen ka po. Dan medayot yang terkalang yang bas mencot pada basang.
ngentukin sing ade. Angin Ning boten ngelikatin ingkang supaya sira. jalan Angin. kepuri. Jaka ngai panak yang bagus. Ada pengedik anak busen kaya. Apa nih? Paman kang sing nu melat-lat suwecan hidup li agung bekelang kelah mantok kepuri. Ada jelemane ni bongkok selem to bang. Yo bang nampedan. Nih lacur anyut sana lido aneh nu aneh to. Bang ibu kerang ngayain busen kaya. Nih ada ubah. Nih amah nyana nao gede berayun bo. Arus selip kalune marah dah. Karena unik dipuri. Napisane ajre ini yang remah. Pejantan sampone makin yang pas. Wonten. Koyo metu saking sana dia. Dia sampun mau sama. Wonten beli sana. Tak memangin. Madak becek-becek diri. Yuk. Mare nyen bilakar ngingkin ang matulak wali kemu kegumen beline. Kejagat tungulira. Tekan yang teko beli kecunduk ngajak dewek ayu ni di tapangan jani. Nak kengken paundukan ayu nadi di Nak kengken paundukan ayu ni. Lah kapan wenten rubah dari kering kuri. Nemangkin. Di tiang sampun ke kaunang saking kuri. Ayu kado ni dipuri. Iye. Dang lo ngasa mirip subuh pengenane desang yang pramu wisesa mirip subuh patut nemu gelak pertemuan ayu ngajak pertemuan beline ayu subuh kutang kapen yang somah ayu dang lo ngasan yu beli mekelosan se subuh balu Yani ayu lah kerajaan beli natakin kelacuran beli di jagat tunggu lirang jadi Ayun beli. ayu lah karangon beli somah beli Ngeleng-ngeleng am. Beli aja sana nenongin di tiang ini kering. Boyong kawan parilaksanan di tiang. Yeneng yung tikat ko kayo di paca mararatapi. Dan pecekan jatma sani kantonano meruruh beli. Ien belilah kal ngalih anak lu jegek tur maning sugih helah pun belilah kal ngalih kalau kene paman san beli nyangkutin dewe ayo na yuk Mangga di tiang ke mau. bener Kami jadi kene san cuman lah deng lu ngesan sung sing adonyen di tengah nala bang beli nyilih cepo kan kangun boleh kok. pinonya Long japan matahari itu. Ay ngapat iman yang anis tawa. Sing bang nageh nyilih cepok, nageh pino gitu. Kadang ibu apa jelemon ini ha? Kadang ibu prabot, dadi silih, dadi uliang gitu abad ibu yang anis tangap kewake ya. Baik, agung tunggu lirang ibu. Sing bedaya saja wakil tekening ibu. Dadi agung ibu ditunggu lirang. Kesungkamen ibu. Dening banyak ibu itu. Ibu kebaktenin. Dongin kene ibu ngabat tingkah.
Sing lek mirip aten dipone dadi agung ditu ngulirang. Rasa nirdon, nirgawe, nirguna pesan dipone dadi agung gitu ya. Kenge. Aing delik mata nih pun. Aing sesuak kang pungutnya ini. Bebalih matanya nih sing tawangnya pokoknya. Nyen kadang nyuak. Nyen kadang ini ratu itu dilihat kong lirang tawang itu. Wah, yen kini ibu tan resep kapining pelaksanaan wakini. Tan resep kapining semitan wakini. Ada ibu nekat ini dengan alas lihatnya. Wakil dan yang mahawi dan tawang itu. Ada pianak ibu nilang udah diburi. Resep ibu. Wakil dan yang mengandung tawang itu. Sedang luongonyak ibu ngangkon. Disengengin wakil subonawang. Rehne oleh dikijapan mata ni bone dokan subong arwana. Ibu mula sedata dulag tekening wakil oleh pidan. Rehne wakil sing sidang ngenyaken ukodan ibone. Apa ben ibu mula memusuh kapitui tekening somah wakil. Nah, sepalan subong siaman kita nih bone. Ne jani lautang ben. Ken ben nyak ibone. Wakil bisa dilakukan. Nantang bayu san ibu ini kana. Yen mirip ada jelma lakar berperang belum marap kapan dewek ibu ini. Yen kini sesuatu ang kumut ini tan nurung murah patinya dewek ini. Lakar bangku membes-besi dengan las tanong saja. Iya. Iya. Kerasa apa ibu? Jani batun mata ni belakang seluruh kaki. Bang persilisan putar. Iya. Buruan lakar mes-mes paketnya deh. Tuning ditiang kantun nyantanan tegak ditiang ayah ning puri begong mangga kedekan biar sayang cukuri dewa yen wantah cukuri dewa arsa ngiring gelesan mekincir mekaos saking rau dijeki ditiang ngiring nang cukuri dewa sampunang sumedeo ngiring-ngiring
Sabulan lebih tiang ngalen-ngalen beli maraside, pan tiang nepoken beli. Ingat tang nake semayo nek beli. Semayo apa ingat tang cang? Tidak cang teh semayo kan ni. Cang kenal saya kenyau kenyai. Tadi keto beli ngeraos. Itu ken. Ken liange pidan keto namasene jani. Beli. Tingalen nejani tiang supo kene. Tapi beleng udang cang orang ngurus sang beleng. Ya. Tadi keto beli ngeros, ingat dong beli berani bertanggung jawab, beli harus berani berbuat. Mebading beli mebading. Mana? Pati belenyok pamuni. Kene pemadu plaksok pati kerape. Apa tanggung jawab Bang Cang? Juang tiang beli. Cang sing selo kan juang. Belengannya ni kan pelang Cang. Cang nak kelah masih harga diri tau ah. Kene kok. Pedek mau pelangkiran keranjang wadah boleh. Awak cekek mau kelatiran mau kejang bang milih. Ken tuh beli ken. Munyin beli nyakit dan kena tiangnya. Nih mare beli madan. Geti kok dampe gulengnya nyukut paku. Beli dong kan aja tiang bedam di belengnya takut ngaku. Apa akun Cang? Yang supo geti godam. Begulengnya nyukut paku sing kelipasnya betulang ngalian. Nyen kajak bedam. Beli dengan aja tiang nak ken. Kelipasnya betulang ngalian. Longan tak pas yang balian. Udah tiang ketang beli. Nayanya beli senyanyi tiang pokoknya dino nih jadi jangan lapor nih beli nih. Ketijo kena ini lapor. Kal tutut kencang. Tiang sing jong lapor. Tijo konela kona bapak kepala dusun banjar kawane. Gusti ketondolan. Tiang sing nyajuang Gusti. Ini batok kati kepala dusun. Katung kati kantor kacamata kal tutut kencang. Nah, Bentang kan lapor. pokoknya jadi tiang lapor pantauan. Semangat. Undiang-undiangan nih. Insap saya di Jongoyo. Uri. Apa kene antos nih? Pari laksana yen prade jaya nyeraka di mau perubahan sengkarwan tak ke? Kemudian Sirotan pede. Dinarang ke pari dewa mapi kayun. itu apa? Dijang terunur yang ngakuin beling. Ngakuin belingan. Binge. Belingannya. Kemerikot hurianan pun.
pangaluan ngeraos. Jaglo gitu gelana. Ini loh beleng kan? Inggih Ratu. Kene. Pangaluan ben kula meragat ang wicara nih. Tak kualas tondene. Ludut nawang menadane nyen. Agung. Ini kuastan titiang kekalih, titiang meduwe adan Ratu. Reng sekolah lawan Jumah titiang metiosan, wastan titiang. Wow, enak ibu adan yang komplot. Ngelah dan dadu. Di sekolah len cuma len. Apa tadi gelanawa? Tugas bidan mas sekolah dan nyen. Reng sekolahne titiang mawaste. Loh ayu komang Isabel. Tugas mas sekolah bidan adane Isabel. Menyen Jumah lantas. Jumah titiang kau kina reng timpal titiange. Titiang madan loh celak. Oh, yang Jumah lo celak. Menajak ke kuda nak nyelakin. Menlo li dije. Titiang saking culik. Lo celak, li culik. Yang kain sen ketulik. Li kengket yang mangai beling bedak. Kene lo. Ien peundukan desa culik. Lanawa. Ien juang uli dini Dewa Ratu jor sawah. Ngapangin tuh. Di Karangasem dong ngos tuh. Tuh kamu parakan lama pangguran. Nenten aran. Men. Yukti pun nentenane nganggoren titiang mereka ke desa culik kemauan ditongos titiang megahe ipun ngelalinin titiang araku megahe sampun di jelo megahe iri kering celo Kemudian tuangnya hale tongos adane lo celak culik megahe dicelau. yang kengken lane undo mapan pasti keadaane sebetawang lo mawit uli dije turmaning magae diceluk najani gelah dot nawa keginan itu kemudian titiang dados tukang jahit arat tukang jahit inggih pangkene be ini marek kinucap mau tame suwa darmaning benem agama dane pinake nekak ngagamane menjajaitan pinake serana cihna bakti ring Sang Yang Widi sing tune melah nenten lu aku titiang ten nyai cana punika titiang dados tukang bordir Ratu tukang bordir inggih kengken do niki napi jajak Kayak bangun anak lekat anak gue. Nyait penganggut titiang Ratu. Nyait penganggut keresep penggelah. Apa muka sundo aja nih kengken. Sapuniki Ndeka Ratu. Titiang nyait wes wong Jumah titiang. Teker haresipun nglalenen titiang. Pangene suwung pae deliman titiang ajak ke meten Ratu aku. Disampune titiang ra oreng meten. Iri ker hares titiang. Amat yang istancang dan dituno. Anti memasuk, anti jangan lu. Tugas bener megai itu. Suwung. Timpalen barang jam megai mekejang ya pada mulai. Menposisi sing ada. Deke parakan gelah mait lu ngajak ke meten, ke gedongan. Nekat di gedongan, lu paksa. Ini pangsum makan ben. Tugasnya paksa kengken lade. Nya. Amat bolos. Saya aja Mas Hari ya. Nenten arat. Wanta apisan wah, bang padam apisan. Ceko inggih.
jebok ajak campur belang mau beling. Wih, amat merani nih. Wanda pisan, Bang Padang mah pisan. Ampun nang medaken malah apisan tuh. Ben puane ben pok. Nah, jadi itu nah. Ini Pino. Loh. Iyan Pino itu jenengannya. Iyan juang kerjaan itu tuh. Anak istri ngerosong jeneng lu sedang masih syukur. Inge Wanda pengkale, aku ngampun nang nikah nyalet mana teh. Bang Padang pengkale nah. Hari Minggu ben pok. Iya. Bukan minggu kan yang nodite sing masuk mulai deh. Wah gong. Punapi yang do coko dia mikayon maripun nyanyuan di jaya ada sabun dikoji udalak mana di jambang-jambang paling lah coko di kirena coko dia mau sesekian di jaya sabun dikoji mana di jambang-jambang Lepet. Nan. Nakwala jane gladot nawang kal kengkenang nih. Bangipun nyuang di jaya. Menap dini nah, lang urusan. Medaya gelang. Antuk napin nih. Liap lipi gadang. Kalem balamang sambo. Uli pida nongkon ngale soma ukon sing sida benceng ubu. Kan jenenge kene demen ya. Itu perjane ngot bodo. Nae bok konrong. Jenenge Yasin belingane. Hah? Dijang cenjung yasen pun no. Dijang watbok, dijang keselir dados mangku niki. Mangku apa? Mangkuan? Hah? Ngelah kena sing. Iya ada paita dipuri melang nyaring. Melang. Iwasen kita kan misilah apa sing. Jang amah makajang. Kena. Sehari ini mai apa bang presiden berkenal. Ampas-ampas putang semang-semangan tuh. Gelas sing lah tongot. Iyan prade kini-kini pelaksanaan jani rumah satsai ngardinin gelah tan rahayu ngardinin purine nemerin purine tan rahayu ngurukan para jana mekejang. Hah? Apa nih madan melah? Apa nih madan maur kamel? Apa nih kepos rahayu kadang keco antas nih. Saya belingin dia. Sing saya ngaku. Wakasan lekat biarannya apa adanya bibinyat adanya. Kawinan pangsing kasih nangah cumta ke olas juang ya apa ini na har Inggih antuk ajereh mana kijang ring inggih cokori dewo. Mangdo sampun banget kijang purun bersangguh ring inggih cokori dewo. Ipun mangdo juang kijang asa punika. juang iya Inggih dan sampun diserang kayun tokori dewa jadi juang kita. Becek ampun. Dan tuyuh-tuyuh yang lapana. Panak ngen kade. weh yang misi-misi atau re ini nah iyan cai mula sangkaneng bisa ngewalas ledang lah mapai culi cerit nyerah ke dini juang iya iyan paundukan serana nela karangon perbeo nyakapin iya Inge kewa-kewa Panglo sampun suwe pun ngeletokin jagat Yang pun juang titiang pun patut sakapang titiang Karyanang titiang popiukalan pangsing madan cumtake pang dadi melalui mailah kemumai yan pundukan serana apa luwer itu dipuri tunas Bro mangke nang dijong ngararah ring puri Dijong ngararah busong ngararah kelapo ketan pisang para kanel Ayam taluh adeng-adeng ada halo Iya alus para kanel liu doren meneng ale busung ron Yen tokori dewa ledang mangno gelesan Jaginah pisang apisan Singe jadi numas ring pasare jag napi kok boleh numas nah iyan gitu tuh haluhan bin apa jadi patut dadi beliang ditudukan beliang mengunukan ron busung bahas dipuri ada siap beliang jika udah jajan ini jak bayar ini kepenangan bilang apa bakal mone jangan sekuang-kuang nih biar menanggung kepuri nah ini apa malu mone kan kuangan bin mungkin bilang kepuri
Inge tunas titiang. Inge yang kirang malih titiang lungsur. Mapan ya subenya dia sumanggup nyaki akapen lo. Di kuda kengken benci bos. Sing nyatur maning mulai biar. Kakil gelap kurina. Penaken jero mangku mau beli mau. Yang menakan jero mangku itu. Bantan ko nang ngelak. Tadi juga mangku kan ada beragatan. Yang diajang itu aku mulut yang takut. Dan itu sebuah padan ngepurian. Cengaknya gini nah. Bang petikan lak aten canget, bang petikan sakit aten canget. Cengaknya ini cakal mati yang cang. Kadung jecang masih nebogolan kalampain cang. Beli sing demen ke dia, tiang kene yang beli tiang kene yang. Ada di jalan, cang selain lakan deh. Yang beli sing demen ke tiang depan di Indonesia jadi tiang megede beli. Kiwala, nebusan mata tiang nepoke pican itu anaknya untuk tiang bang beli. Bang ada sewang tiang motor megede beli. Nah, wah pican itu bagung, tuh ketake urusan pes elak. Pes tadi gawenin, banyak kencang apa dana sakit hati, sakit kenah nih. Nih kok. Pes jenik-jenik pang ada sewang tiang motor. Konyang. Nih di kantong beli sing demen ke tiang. Ida dane nama kejang, dek ke tiang suara tiang bajang beli tejani. Pokoknya kalau pepas tiang beli nggak apa bulan. Yeay, bener. Yang segene jalan jangan dicoba kate sida anake akong cicil muleng ngaji ngapone bendak belanja maro ya kakecang. Nah, sumago panak neno. Dong duak masih ngelak dayo. Kenapa pesudayan ki? Acekal mana? Oh ya dong belanja barang-barang. Dong kaden ya canggih ulo-ulo ciman. Dong kayang itu dua kong pelut masih banting ulok. Jangan bangkit bangkat ya. Weh. Iya, dia dalam sekali kuning. Ulik ini pencai mikaten peselahan. Bang padam tan kenian to kijang ingatan ni pun. Waduh, bermeja. Sapunat. Gelas yang mapi salah. Ian Prade cahaya ada tetujuan lakar ngalih pipis. Walau kedasarin pen kena rayu. Gogong putra. Ian gumandi ledang sepisan di tiang lungsur jina. Apa gelatan sing mapai je? Walau kerasa pen gelata. Ian juang tamengane ya diastung lasing tain. Ngelelana ngumbar desa. Sida pen gelang rasang tamengane. Bare jagate liu pekewa
Kalian kumine kewa. Rumah setan simpang hadir untuk wacana ni daya haji nak kelisi. Sinawan, singi yang tekaning Uganda kali. Tanana luwe sayang mangdana. Iyan suka bumi katekaning kali juga ya tepecap. Bumi katekaning yus kali sengara. Alekan kali juga asing ke kernep tu ke katonang mas. Sing ada rasa luwe utamang tu kini harta berantem mas tipis itu. Itu nya. Binaneng kota. Menganjani rumah segelaingan tekin popodan. Langsung ngapain ya puniki aku? Masa pekrimik harjana yang rausan. Iyan diarek ladong super rasa tanprak bakti hidup ini kuala. Supaya itu hilang. Kurin gelaya bani ngerausan untuk gelapian aku biar. Sapu siramat tu rasa puni kering ringgit tu kori dewa. Pang kuda-kuda dengan yang atur nak lingsih. Unukan merupakan gelah. Dengar di buku dan gelah. Senawang ikan itu. Tan wenten wagung. Saya ingat titiang nak buatan ngideng kumargin cokori dewa. Sampun saking alit ratu wagung. Tungil gelah matur. Ida stata ngerosa. Ning, idewa senyanang nawang paunukan itu. Mapan ponden masa ne. Ben pidan yang suba galak, suba panemaya. Idewa nawang nyen ngardi popodan idewa ne. Sang sapa si rugi pinaga guru rupakan idewa. Sing ada idewa munding ayang atur. Hajinya dia lakar ngerosan, midartang, mutul ngerakan idewa ne. Inge jak pecekan jak peseringan munas ngereng itu nak lingsir. Ini apa dipatok hitung nih ide ulas kelar. Jadi lan panggilan ke puri. Saya matur mang ne medal ide di subane yaji medal. Gelah matur yen pradit kamangane sing pedaging ngatur gelah. Mangke sanu di dini. Inge Murang-murang apa nyak dijo. Ngal-ngal meh. Mametan lu matur sisip raku aja. Pinahajang titiang banget ngulung surga ngernes nampur. Doning rumah titiang ring sikian iwang menawi tengukah kuenten aja melengering purian aja. Sunampur ya. Kemudian kening matur kapinen aji merata iwang. Sing yennya kening tangkil kapin aji nyak kening kok kapin aji nyak sama kane liang aji ini sing kena penaji ngajang jennya kata jening setate ada lantas ngoken aji ini belum tujuan aji ini ngewenter nang anakku semang yang menato apa mirip ada anda bakal tunas lagi nih perkara takut tapi aji tapi ngajang titiang lungsur kapung orang. Adi atur titiang sani sampun lintang aja. Iyan gumanti aja ledang. Iyan gumanti yuk aja suwi cering sikian titiang. Siapa
Sirogi guru rupakan di tiang aji. Melet manah di tiang mangna tatas. Kuningen di tiang. Mangna nenten satru di tiang kinucap anak bepinyat. Guru rupakan di tiang sandeng arti sikian di tiang sapa Sirogi. Sejabo mirip anak iri kape nuko dane dewa itu mudiang. Ceneng kalau kan panak bepinyat. Yen kene jeneng sing mirip ngugu, nu mirip jeneng sang sayo, kapen linggih haji ini anggot jeneng reramo iki. Kemudian setato nak onang win haji ane ngerupake dewa ken-ken, sing dewa bakal ngugu. Sapuniki haji. Ya. Rasa pangke pangpat di tiang uning ayang atur. Taler ajitan ledang, candren sampun kemana hantu yang ajitan sweater ini tiang, nge melarapan puniki, mungwing ledang aji, sana sampun lintang rup, ngupo pira sikian di tiang, iriknya yang siwa duara ling yang di tiang, mohon, ramangan puniki rumah setan sida hantu di tiang malih, unsur, di tiang bangayang unsur pamit aja medar. Weh, neng, Nang bener matur. Ngamuling sok weh ayu dewe ketemu dia ngambul. Kusten kene cai kulo-kulo kan. Kan aku. Neng, nang mai. Nang do keto. Yen jane jeneng madilah ruling kuling ngalih naji. Apa kemon naji ini suku ngangsan lingkir. Nyen cagaran aja bakal klanteng naji sing adolen nah dewa ane patut bakal klanteng naji. Nah, ne mire Bang Haji subuh panomaya masih ta mengangjani pinunas ninge apa mawana. Aji uleng pidan ngeledang ngebangin ragane dewone, pauno kan ane ngrupake ragane dewone. Nah, jane mapan lektekan aji subuh mata neratep gisi jeneng buat kebiasaan aja ini. Saking aksara, sumur telah penjeneng. Amangang ne, ane patut jani petekatan aja kapini dewo kelarang jeneng. Ane bakal angun kelar sekamu-kamu. Tuh, ne paican aja ane madan kidung pemungkas. Tuh muluh penelah sing ado yang patut nempang aja sing capu idewo muluh pianak aja ane sayangan aja ane patut muluh idewo bakal nampi pawuruh haji nende tonan. Nah nejani kene haji sing masih melihang idewo putran tetung jagat ada ane sing lantas jeneng nawang kawetan apa kemone Cina bakal pati laku pati kapluk penjalannya pelaksananya di bumi ini sekarang jo nyen jo sap kapan kawitan sing nawang kawitan jak penyah laptik kuku jo bawa saja ini sing ngaji melihang tamangan jatinya ada nih ada Melarapan punika sampun mangna gumanti presida galang padang mana di tiang wakasan suweca haji midartang sapa ini kan sikian di tiang kalau rike sida dalam rantuk di tiang kacung ring raman di tiang menawi teh suweca kawin nih wenten galah mau tamu kalau rike di tiang mewali nangkir ngangan aja tuh suku aneh aja pengaji dosan yang jeneng sap kapin ngaji nek kene aneh ngerupake nagani dewone ada sing haji nyeno ada mula haji ni dewone sake walojo haji masih sing nawang bumi totonan aneh madan pasir putih panegara pasir putih bener main jenenge teh sangkane ndenawo ngaturan lek tekang aji lantas kawi bawane dewa bukan senu cerit nu parah mugu haji mapan mecihna uleng kawi bawan jenenge mula putran tung jagat manut atur ndenawo pasir putih panegarane dewa nah janian ni dewa serak ngowe dewa menawi teh malih pidan di tiang kalugere kapece yang galah pacang mempamit dengan haji uruh guru pakai
Nyen kadenan aji nunung ragane dewa nih.